Zabava u lunaparku. Miki je poveo svoja dva nečaka, Morta i Ferdu, na more. Bio je tako lijep sunčan dan da je i Pluton pošao s njima. Dječaci su uskoro poželjeli posjetiti lunapark. Zabavljali su se vozeći električne automobile, a zatim krenuli na put vijukavom željeznicom. Provezli su se velikim toboganom, a za lude jurnjave Plutonu su i uši poletjele u vis. Ferdo, Mort i Pluton su se sladili šećernom vunom, dok je stric Miki grickao kikiriki. Hej, gdje je Pluton? Iznenadi se stric Miki kad su dječaci pojeli slatkiše. Mort pokaže prstom na zgradu u daljini. Pošao je onamo, reče. Sva trojica krenuše tim putem i ubrzo shvatiše da se Pluton uputio pravo u tunel strave. Što se zbiva u tom tunelu, upita Ferdo. Pa ljudi se u njemu nasmrt preplaše, odgovori Miki. No i pored toga se uspiju dobro zabaviti. Možemo li i mi ući, klikne Mort, a oči mu zasjaše. No, dobro, pristade stric Miki. Samo ako se uplašite, nemojte mi cmizdriti. I tako vlak strave krene na put s Mikijem i njegovim nečacima, prolazeći pokraj kostura što plešu i letećih vještica. U mraku se ukaza i neka strašna njuška za kojom mu slijedi natpis. Čuvaj se, krvoločni pas! Miki i dječaci u trenu ugledaše dva psa. Tada Miki iznenada poskoči jer jedan od pasa uskoči u vlak i počne mu lizati lice. Kad su izišli iz tunela na svjetlo dana, sva trojica prasnuše u smijeh. Nije ni čudo, jer ovaj je pas bio samo siroti stari Pluton kojemu je njuška bila ulijepljena šećernom vunom.